Maitei, che ha'etemimbo'e Carmen Mabel Rodríguez, mbo'esyry peteĩ Ateneo de Lengua y Cultura Guarani rehegua ko Táva San Perú pegua. Ko jasýpe jagueromandu'a Tavarandu ára ha upévare amombe'úta peteĩ káso Piririta hapykasu rehegua. Oiko ndajeraka'e mokõi guyra etereíma ojehaihúva ndaipóri ha'ekuéraichagua amoite mombyry. Upe ndaje peteĩ árape oñemongeta hikuái hína. Ha'e ou amóingo Ñandejára ikalvario rehe. Upépe osẽ he'i peteĩ guyra tekotevéma jaha. Namo ou Ñandejára. Ombohovái chupe iñirũ. Ma'erãiko jajapuráta térã jakyhyjéta ko karai tuja ky'a rendyvavukúgui. Ha upéi ave che chúku añakãkaraimanteva'erã aku'e hag̃ua ha opyta. Iñirũ katu ohopa hese. Upe guyra opurahuverekova'ekue Ñandejárape ha osẽ oho ha'ehína pykasu. Ha upéicha rupi hague porãvera asy. Ha upe opytava'ekue oñakãkaraira'e ha'ehína Piririta. Ha opyta ág̃a peve akãcharã. Ha upépe opa. Aguyje.